Hello, so pite hozo se na bon savin tu sim tha ngai ke dingin kain lim kinve hi cha lima ki mupa hi amai so veda hi le South African se pai mai hi le kilom amai so nui heu khu thil si mong bol thei hi le kilom mo le wa hi Hitler Stalin ti ho kho mi na mong supreme leader tia na gel kha hi le Idi Amin ki ti pa hi koi hi ne het nai lo pachin na khat jong hi gunei ta ti di ham a hi lo le thiet ta athil bol ho hi ji do ding hi le sau ta hi ding hi a hin la akidang ti dham ai lo le ngol hoi ta athil bol do pen khat cho hi le Mihemsa asila ne hi ami tha ho abang bang cho asa ahinga ane a abang le angu ke ho chu atau pizia a holim pizia abang kum jong le akoma chu aimut pizia hi Heci Amin kitipa hin Uganda khopia hi galman cha koina ding keu se asa hi pun galmi te galhinga amat ho koina ding sung kul thupi ta jong asai na hi heci galhinga amat ho hi lungse na be hila kichat ti zat ta asu gen theizia a hinglai changa a thi a hlo a hing sana ane a hi lo le electric amat li sa ji hi ama sung kul tang mi ho hi mi khat po ti cho alung tu lo chu hi jing thei agal mi akido pi ho bo se hello ama mi ho mama a hi lo le asipai ho jong hi thei hi hitabang achon wal na hi anasat dan chu aji ali chananu hi aki khen pi zo kal kum khat wal se zowa hi asu te agamat sa anaw vo puma chu song kula a het a lungsi na be hila mel chita anatha ki de hi kum git sung vaihom sunga hi Idi Amin hin mihim laknga valzen hi khuto na be hilin anathat ni hi Idi Amin hi 1925 kuma cho koboko ki timuna hi anapi nga hi apa Andres Nibir hi Roman Catholic sa kho zui a hin chako na chu Islama analut a Amin zong ama chamchama anaki khela Amin Dada anaki sa hi hitia cha achapa masapen apina cha ama min hi anala a Amin anasa pi hi chomkhat zawin Amin nu lepa cho ahung ki khen hon tan Amin chu anu ina ki puin bombo khopi ki tia chun khopem dingin achi hon tan hi khopia hin khuman wang chu ha sa hle zengin ne la cha cho na ding jeng cha chong ani hon lo ji chun thim jil ding ti chu kido na la jong pang phalo hi hiji chun Amin chu anu in class 4 chanbo anasim sa zawin chuwa kon Amin jong sumlo in na atongin anu ki thopi ta na hi na to ha hi hen anum hi jong le det khenom loin atongin pha chom khat zawin British Colonial Army King's African Rifle ahong jaw ta na hi Amin hi agammi momonga ping a hi zein gamthlat dan le thildang dang imajo si midang ho to aki hi le zeng in hi gamsa ho jong atha awa athi don wa asa jong asil changa ani jing hi mihim hi hen gancha he jong le athisa a hi lo le ahing changa tu do a ki thlaina a nei le mi tha ti ho hi am ho chon na ancho thil thupi a jong a gel lo hi hitabang la a hung seilin a hi ji chun Amin hi gamthlat dan agumma ma jingin atha hat akibe to jingin mi tha jeng jong kho asatapu na hi 1946 kumin army an join in hia chun King's African Rifle Hall a anhonin anapan sa na hi British Army atin kita ta in panala in atha hat dan le midang to aba lo dan chu British sipai hon a hin he do phar win galsat sipai dingin a hin train panta win hi ama ho kinep na chu hi le ami te chung kisana hitia lung se na be ya hingthei hi British sipai a ki pan sa le mancha phata hiding a hi atiu hi The King's African Rifle kiti ho hi British Army adinga akhut zit lam tawanga aneyo British government hinbulu a hinsu se thei ho akuna aveng do tua aneyo khat jong hi hechikum mama chun Amin hi Kenya a mau rebellion kiti sa ding ana solun 1949 chan hechigal chu anachi thlai na hi Amin hi fit guble inchili asangin mi hlamdang ho to vet ka dingin sun aumin bailam cha ga zojing theidin akimu pun hi British ho chun kichip gol si lama rugby le weightlifting ho ajong train abolovin British Army a apan sung 1951 a kona 1960 sung chun thilgi dop kite na heavyweight champions anahi in hi Amin hin ami te chung jing ajong khoto na nei lo hil a na ana to jing chu amudo phat win British sipai lam kai len ho chun Amin chu North Kenya gama Somali galgu bol ho doding in ana sol kinun hi hichi chu 1952 kum ahin
Kenya a Mau rebellion ho sutipin anapangin amimat ho chu ahing changin avuin abang chu meding kimal tel bangin anasat chen zong awmin hi hicha akun ahung kile do chun corporal rank in apan mun akal sa avin cha akun jong chun sergeant in akal sa be kinun hi amin hi British adinga kita ta apan jingji chun aban banin jong ato mun akal be jingin hi 1959 kumchun second class warrant officer in akai sa be kinun ichi hi chulai phat a black african hall adinga ranglin pen asang pen a hitana hi ichi kumma ma chun Uganda gama akinung le in 1961 kumin officer rank in akal be kinin hi 1960 ki chai kun lam chun amin hin Uganda pumpi hi akhut noya akoi ta na hi amin hin Milton Oboti kitipa army officer mama areng ki ba pipa jong cho akimu pin amani hi British sepai sunga na tongchi a hina ban hona ami asa ho kisan khutu na behila anatha hona British te ta san na hi anakilam do hona hi hichi phat laya hin Africa akonin ivory le gold business ahin bol pan honin sepai zalam kailin ahi hlon to chun meithel meichang pu le to akomun ahi le sumle pai tampi alo do hon ta na hi 1960 ki chai kun lambel chun British officer ho hin amin tenin to thilbol chu ginmona ahin nei pantawin hiji chun British parliament a kun kholchil na nei ding thupi jong ahunging do ta na hi ahin la hechilai chun Uganda pumpi chu chamhlat deina ka o athong jingin Milton Oboti ma chu amale ma executive president in akiphung do in Uganda mi ho chu chamhlat api ding hi tin akinep sai na hi alangkhada Idi Amin wang chu UK lamin anazam do man tan hi hiti chun Uganda in 1962 kumin chamhlat na anamu win Milton Obiti chu agampumpi prime minister ahong hitan Idi Amin chu deputy commander in apan saw na hi Amin hin army sunga ato hoize in 1964 kumin commander of the army rank in apan mun akal sa kinu na hi akum ahong chi in Amin chu Oboti sang in hatain ahong khang tautan azonan Uganda president ahong kai do loi na hi amani hi mithunei che hi hlonji hin Obote noya na to jingdi chu Amin hi ananom lo hi la hi hiji a chu gu thim cha hi Amin hin to gun ananeya Obote su hla a Uganda prime minister hi na ding hi anagun tu sela hi 1971 kumin Singapore a Commonwealth submit ana umin hiya chun Obote hi anazau thei pu na hi Obote umlo chu agom kum akilain Amin hin amale ama Uganda president in anaki phung do ta na hi hichi hi Idi Amin thunei na noya dandi lota ki Vaipo na mel chi nan jong apangin hi Amin hin Obote chu traitor Mihemsa a hi lole Mihemsa hi tin aphung do jeng in koitabang anung zui akimat do jong le tha jeng ding thupi pingale na hi chukeu chu hilowin thilchi dan emazo si jong a khial kin in government office ho jeng jong Amin atha sa in khutuna be hila mithat ding sepai jong asim do ngale na hi hiti chun chamhlat ta ki Vaipo na Uganda gamchu ama thunei na noin ahin koi kin in mihim asang asim kho hello chapang zaw na in miching mithiam tamta holam kai tamta zaw na in engbol na za a engbolin tha in anamun na hi ama vaihom sunghin Uganda sunga business bol ho hi hen ipi bol hi jongle Asian mi ti ta phot adia Indian mi ho anano do in ama ho hi agam economy susi a hi ve tin ngo na ananei na hi ama ho hin anei ago zo si ada la wa agam wa akinung le na diu in nisom ko bo phat anapi na hi ichi anato hin Uganda economy hi ha ta in ahin susi in hi jongle Amin wang alunggial a hial chompu na hi aman atup chu a hi le koi hi jongle ama vaihom na dodal thei dinga agyal zo si dal do jing ding ti hi Amin hi ama le ama title tampi anaki pin chi hola aga he thei ho chu His Excellency President for Life Dr. Idi Amin Dada Lord of all the beasts of the earth and fishes of the sea Conqueror of the British Empire chule Last King of Scotland tinjong title ama le ama anaki pin hi Idi Amin hin ngolhoi ta in decision anala jingin alunga asit aphat ding gelawin khunung khumading gelawin anamo bol do jingin hi hitabang ngolhoi ta athulu na khat chu ahile Israel le Palestine ki boina
Israel anachawa Palestine to anapan khomjong hi khat hi Palestine galgu bol ho apan PQ se Halloween Uganda gamsunga apan mundiu jong anapinalai se nin hi 1976 kumin Palestine terrorist hon friends hui kung khat hijack a bolun Uganda ITB airport in ahin puilu nun hi Amin hin amaho chu hoita in analiemin phata in anatasot in anaveng bit na lai na hi ahin la Israelin hichithil chu chungchanga hin rescue operation khat ahin gung pai ngalin hichichu operation INTB or operation thunderbolt tin zonga ki he na hi hiti chun hostage ho chu atam zo anahu do ovin van nui maya Amin chu anazum so na hi Amin na to thil bol chu phatna lang amano pun ami su gen theya ami tha na chu akhang tau zingin hi galmi amat ho chu atha a vadunga apai mang loi ahing changa ole ni edinga api loi lai acho bi sa ahi lole ahinga avui ti ho akinai pile a in ku loku ho kisan jong ichitabang la ahi asu chajo pu win hi 1970 ki chai kun lam chun Amins chan le athil bol avai hom dan chun Uganda gamsung chu asu si mong mong tan agam economy jong ha ta in akhisu tan hiji chun amin than na le atha na ho chu agam sung jinga jong ahung kim su su tan hi ichi ho jo si sel do na ding in 1917 kumin agam hinga achen khompi Tanzania te chu agabulu tan hi ahin la ichi athula le athil bol hi ama dinga kipalna len taina hung pangtan Tanzania sepai hole Uganda a Amin Daudar rebel ho to ki tho in ahin le no humun Uganda capital Kampala chu ahin lon bu zatawin hi ichun Amin jong Uganda gamsunga konin azam tan Libya le Saudi Arabia a asylum aki hol tan hi hiti chun ama gamsung ma Uganda a konin no do in aumin Saudi Arabia gama nom ta in hin khu amangin athil si bol ho akun wang kanga in aumin athil si bol ho zo si chu kisi na i macha jong anei chom di pu na hi interviews ho vel amin a ho pin ho azong athil bol ho zo si chu kithupi sa na in akila azona lai na hi 2003 kumin ta sa damlo je in Saudi Arabia hospital in anathitan deum lo ta avai pu na to leisi da hla in anachi tan hi Idi Amin in ada hla hi chi deum lo ta avai hom na khunung hi Uganda thu sima dinga dark chapter khan in aum jing ta na hi avai hom na hi gelmai mai dinga jong deum lo thu ha sa asu sa kyu se helowa agam social le economy lam jong ha ta in asu si in asuni min hi tuni chanin jong Amin hi vanoya lungsi le khotu na be aphat lo nan gamgi hello lam kai khanin aki hejing na lai na hi dunia dingin hi chan so hitain bon chavin stay safe and stay blessed